Di mana tanyang ubah adenan kehai poresam pakri bicara nesiol laju pocur adenan hajat luntuan jak babak raja serta inang dumsi kalian lakai hukuman pakriang jimba ubah cut bina lun yuang aduan wakilun tuan ngan inang yang na menan kenarin pocur adenan pocun arian tikem tetawa panega tatuang akai yang menan poresam tatu mesingkla di dalam menan narin arian hati di dalam bengen raya habis narin pakat kasimban gejak tiduran malam kajula. Amma ba'du hari pun siang pocun adenan yo meseranta nehoi perumah dum ule balang perumah bujang dengan bentara perumah gesik perumah imum perumah kejeruan lain dum yang na haba poresam kana beri maklum jawab inang dum kebitnya benar hendak mengadam ubah suletan gebah poresam jak ngadu dakwa ke mana rid pakat kasimban gecok poresam gepengoi lanja silu guni timaga pesuk kulit kameng bro akan bajunya palit baule dengan bule juk mise metajuk gebuh janggutnya nibak boh hidung gapu gelabuh Entua bro abo ni ba'da kuanya ngan pedeng kaya sandang bahu nami semante geme ubanda ngan ijabum bawa surat kiriman gebalut yonyan gantung ba'da nak begok kalen haba di dalam umpama jasan lambalum rujak asare telih pengui pekayan ubah poresam kacukup lengka gekepok jaro pocur adenan surak masanya metaga-taga alih gesurak mekepung-kepung kemang lepayung na dua tiga bedah le inang jijak merun-run yang dua alam usung anu ralaba gebrile nari kedeh udalam ubah sultan raja yang raya karab truh teka pocur adenan gebab piasan ajib lagoina temam sabda sultan sarah laju yuakrah bandum pedua hingga mesapat bandum jamaah hingga kalimah inang dum teka lemah lam usung pocur adenan judo arian melintir raja negeri hormat musuh meriam bak pintu dalam tambu metaga di mata mangle pocun adenan
serta sajan inang dum yang na ge ara amam pleu lintu poresam dalam iringan inang simua hingga tro uleun perana sembah inang bahrullah mengadap raja jaro ba'dada bandum jikebah junjung khalifah doli mekuta pedang poresam kadigeniring mesandring-sandring ngan inang dumna Sultan sarah kana kereling rane bak ke iyang pina peun depa raja mesabda ba ule balang pane urang nyan yang kena jibah na tong lun ngiang yang na bagonyan dengan pakaian hebat lagoina ni ba'si sunyo ngan buan adenan lain tat macam lun kalan rupa bandum pedua ngan ule balang bandum urang nyan tekem tetawa Tulhiani banyan temana siat masyurul ghalab pejatuh sabda dengan inang dum gurene sasat saleh puhajat cuba puhaba perumah kejeruan temayang seon haba mesambut buka suara nama cut bina yang kage sebut cin urang patut bangsa petua ampun tuanku meribaya ampun jarawa meseon atiah jemala pocur adenan newaki ba'lun Yuase mah junjung kadam mulia urang mudanya bukan pancuri bukan temaki yang rebut atra malingkan urang yang lebih keji terimang waki bagok mezina nama asaifun gekun poresam sabab tan ajam bak pegahaba masin ia babah pihana macam bak pu buat resam padan mezina nama yang ma'ruf po asea gampung sabab jeb jurung habis ji cuca wate kemalen mata ji sirung Kede jitandong kena jiraba Barasa teka ubah adenan Jijak me agam padan mezina Serta jijuk dengan haluan Surat kiriman saboh najibah Tema adenan tepi kesian Nemu syawarat ngan inang yang nak jikun poresam lebih tan dukat jipa dan ikat kena jijabah dengan mepakan bansi kalian ubah janjungan mengadu dakwah mengharap hukum nibak janjungan ada poresam yang tak celaka Beklene pelih po asea gampung Palitat untung peharok dunia Menandum inang yuang adu baklun Tuanku ampun kehabis haba